lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Allah ala kulli syai'in qadir. Mana yang paling sakti? Masuklah. Yang paling sakti, yang paling sakti, jurus yang paling hebat, mana? Masuklah. Kumpulkan seluruhnya. Masuklah. Pemimpin kamu, ya. Agar nanti kamu melihat bagaimana kesudahan pemimpin kamu. Baik, saya akan mulai bacakan ayat-ayat ruqyah dari awal sampai akhir. Dan seluruh dunia akan menonton ini. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu berefek pada syaitan seperti kamu. Ya. How's the Holy Quran effect to the shaitan like you, to the evil like you? Yes, I know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.